أقلغ ديك سكواس 1961 لواني لا نزال 300,000 إدزايريين يتعيشين في باريس. بور لا بلوبار لا نتعيشين في لي بيدونفيل دو نوازي لو غران، شامبيني، أوبرفيليي، نار نونتير. أزال مقران الجزائريين لا نخدمن ذي لوزينات الطوموبيل نغ الباتيمون، ماشا تمعيش تنسن وتسهيل راه. أما ذي لي بيدونفيل عندي ولا شمان الغاز نغ تريسيتي إبردان يتشورن ذالوض والوسخ دي كل جهة نغ. أما ذي الخدمة عندها ورسعين شت مستعفو هذا رنون رقمات أكل تحقرانيت صغور يوميا. أنشني الميزيريا يقولون إداريا ويرنا موريس بابون يقلان بريفي دو بوليس دو باري يسفرض يون القانون أسن 5 أكتوبر عندها يدينا بلي إداريا ولا قارا الفرنسك 5 سن 8:30 ندقيق أيمي ل5:30 الصباح. Il est conseillé aux Algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les banlieues de Paris et les rues de Paris entre 20h30 et 5h du matin. Fayagui, le comité fédéral de la Fédération de France du FLN, il souffre d'un communiqué le 10 octobre 1961 عندي دقة باللي يلق البويكوتين وضرزن الكوفرفو. فيا ساولنا كوي الجزائريين يقزرن لي باغي يوكني أدفغن أسن 17 أكتوبر لوانين الكوفرفو يوكني الديفيلي السلاول نسن الورا ونسن بلا سلاح pacifiquement dans les rues de Paris. Il y a beaucoup de frères qui sont là en France et se demandent pour quelle raison que nos frères et sœurs en Algérie ils manifestent et nous on n'a jamais manifesté. On doit manifester contre le couvre-feu. C'était une manifestation contre la violence. C'était une manifestation de pacifique. Donc, on n'est pas à l'ordre de prendre les armes, soit même un couteau. Les éléments de la Fédération de France يتحذرن وكني ويتسيلي سلاح دي لا مارش. إيه أسن 17 أكتوبر الجزائريين مرة سيما كل ثمانات سيما كل مكان 89 اللي بيدونفيل إزديزيني باري فرند الديفيلي رند إفغريا من لا فيدراسيون دو فرانس دو FLN يوكني أضرزن لو كوفرفو. Nous apprenons de sources nombreuses et sûres que le FLN a ordonné à tous les Algériens de sortir ce soir pour manifester sur tous les grands axes de circulation de la capitale. Les Algériens ont reçu comme consigne de se rendre sur les points de rassemblement suivants: place de l'Étoile, place de la Concorde, sur les grands boulevards, d'Opéra à Bonne Nouvelle et Saint-Michel. السنة
Maurice Papon-Inès et la police, réglez vos comptes avec les Algériens, vous êtes couverts. Et c'est Guimeren, la police se tirait avec les Algériens avec des balles réelles. Kethen, Slimat Hak, Siqoray, أما فاندي ذامن ويرنو شدو ناسن إفاسنسن يضرنسن وتقيرنتن راسن. La Fédération de France du Front de Libération Nationale IFCAT de Saint-Denis le bilan des victimes des événements du 17 octobre 1961. L'ordre fait 200 morts. Il reste une 50 des commissariats de police, soit par balle, soit qui ont succombé à la torture. 400 disparus et 2300 blessés. أسني أكثر من 12,000 محبس يبوي ديركازن تيلاوي براش سولينتن أفليبوس لا إغ ATP يدركيزيسيونين باش تنسيوضن على الستاد على السال نغا لي جيمات ماذي جرنان فرنسا يقدانك ذو الحكم أم صباطلي الزكانية هضرن أف 2 morts non 3 morts et une dizaine de blessés. Demander d'oublier les années de saigner, le mépris planifié à tour de bras renouvelés, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées pas à la frais. On m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire qu'a pu darder une nation en nous expédiant au charbon. Des années après l'industrie te perfore les poumons, sinon pas déjà tâté les balles au front, en première ligne, tir à canon. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité, sa mémoire, les chapes de plomb, les écrans noirs, plaqués sur toute l'étendue des brûlures d'une histoire, et le prix des soulèvements n'est trop plein, de martyrs étouffés, de lourds silences au lendemain, de pogroms en plein Paris, de rafles à la benne, et ce 17 octobre 61 qui croupit au fond de la Seine. On m'a demandé d'oublier l'infamie perce et laisse des trous, perce et laisse des trous.